lamsoko haino hai computer tech update channel bisingtwi faidi jengti nahinai tesa kaisa chikonsa bigopti nalinai Tripura High Court theke kaisa notification kobi faikha 11 March 2022 walk in interview maidme talangjaknai obo wngkha group D cleaning assistant ni bagwi notification kokha jara application khaijarokno sahojaka plain paper o abidon khainani bagwi suinapot tongo o jaga total 2ta suinapot puron khainani bagwi notification sogui rejakha co-terminus contractual basis fix 7,500 taka beton tongnai chuktivitik khaijak Tripura High Court hinka jaga sajaka wafat romnani samung obigota tongnai bokno ogoradikar rijaknai hinui sajak hingke norok o jagao last date submission application khainani bagwi sajaka 19 tarik 3 March 2022 bo jaga submission khaina hingka khai Registrar General High Court of Tripura o jaga norok submit ma khainai walk in interview wngkha khai ulo saimanai borok ulo notification dinai afuru norok saimanai o notification wngkha miya paper o ririkha website o naitok naikha website o nugyakho phiaba date rok rijak obo paper o miya mangkha jara tirna muchungnai rok norok ah jagao thangui naidi ah jagao joma raidi aswkno haino hai jotono no hambai।